ongeduld. Ek dink David skryf in Psalm 27 vers 14, wait on the Lord, be strong, take heart, wait on the Lord. Vir een rede glo ek. Ek glo David het uitgevind dat ongeduld se vrug is disorder en damage. En dit is als as gevolg van rash decisions. Ons maak besluitneming sonder om te dink, ons maak besluitneming sonder om te bid, en ons maak besluitneming sonder om God te raadpleeg of 'n counsel te raadpleeg wat God in ons lewe in plaas. En dan pluk ons die vrug van damage en disorder, dan wil ons God blameer of mense blameer, maar nooit onsself as gevolg van ongeduld. En dis die rede hoekom David sê, wait on the Lord, be strong and take heart, wait on the Lord, van 'n weet, een verkeerde besluit kan jou 'n hele leeftyd vat om by jou destinasie uit te kom.